ibintu ntibyoroshye ibintu ntibyoroshye nimvuga ko ibintu bikomeye nyaboneka mugende mubyumva kano kanya maginga yangaya ntibyoroshye hano mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice byose biri kuba bigenda biberamo imirwano. Impfu ni nyinshi, amambirasi ari guterura imirambo n'abantu benshi bagiye bakomereka hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bitewe n'imirwano, dore ko mu mirwano noneho hari gukoreshwa indege zitagira abapilote drone, yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ngira ngo ntabwo bikiri inkuru, uyu mutwe usigaye ufite drone nayo n'abacanshuro, ndetse hagahita hakurikiraho ku ruhande rwa FARDC ari narwo ruri gukoresha drone cyane cyane mu bice bimwe na bimwe byagiye byigarurirwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Nyemerera mbere yuko nihuta kuri byinshi ngaruka ku duce tugiye dutandukanye, ndebera ahantu handitse ijambo subscribe buri kandeho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 nimba ushaka gusobanukirwa amakuru ya nyayo azira ibihuha, dore ko twe nta ruhande na rumwe tujya tubogamiraho. Nimba M23 yakubise turabivuga, nimba yanakubiswe byose ubisanga ahangaha. Reka ngushimire wowe ukomeza kugenda ubana natwe 5 kuri 5. Maginga yangaya ni amakuru tugiye kuba tugenda duhita twihutamo cyane. Turaza kuba tugenda tugaruka hano mu bice byo kubidegu ndetse na rwitsa nkuru, Rugezi na Ndongo hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ibintu bimeze nabi muri utu duce, cyane cyane kuri aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Aba barwanyi bari guhura n'akazi gakomeye cyane. Aba ni abarwanyi bari gupfusha abasirikare benshi cyane nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho, dore ko bamwe mu baturage batuye hano muri Kivu y'Amajyepfo bamwe cyane cyane hano muri za Karehe bagiye badutangariza byinshi turaza kuba tugenda tugarukaho twimbitse cyane hano, aho bivugwa ko umwe mu basirikare bakuru b'igisirikare cya M23 nta wundi akaba ari Bravo 1, ni umumajoro wari wariyise Bravo 1, yaje kubagenda agwa hano muri Karehe. Mvuye ahangaha kandi hano uyu muhanda wa Masisi Mushaki cyane cyane no mu gace ka Nyabyondo naho hongeye kuba hagenda habera ibara rikomeye cyane. Ubu maginga yangaya ngira ngo mu makuru yacu yatambutse twari twaje kuba tugenda tubabwira yuko amakamyo y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ari kuba genda yiyongera hano muri Masisi aturutse muri umuhanda wa Mushaki. Maginga yangaya rero nyaboneka igitero kirabaye, aya makamyo agera kuri 6 yose akaba yaguye muri ambushi y'igisirikare cy'abarundi. Nyaboneka mvugira nti ibintu n'umuriro hano muri kano kanya hano muri Masisi. Ndaza kuba ngenda mpagaruka ngaruke na hano muri Nyabyondo naho hakaba habaye agace gakomeye cyane kindiri yo gutwikwa cyane kuva mu gitondo no ku munsi w'ejo. Hano hagiye habera imirwano yahungije cyangwa se yatumye abatari bakeya bagenda bata ubuzima bwabo muri ibi bice. Turaza kuba tugenda atubigarukaho. Ndaza kugenda mva ahangaha kandi hitengaruka hano mu nkengero za Bukavu. Naho hariho haravugwa abasirikare bagera ku 10 baje kuba bagenda bagwa mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ahangaha rwose mu nkengero za Bukavu uraza kuba ugenda ukurikirana byinshi bivugwa, dore ko abaturage bagera kuri 5 baje kuba bagenda bitaba Imana. Mvuye ahangaha kandi umutwe wa M23 muri Rucuro bakaba bariho bavuga ko waje kuba ugenda hano muri za Bwito mu itsinda rya Tongo. Bagiye bavuga ko baje kuba bagenda barasa umudamu witwa Madamu Roza, aho ngo yari ari hakorera ibikorwa byiwe mu murima wiwe. Baza kumurasa ntiyapfa, ariko abana biwe barabarasa baza kuba bagenda abitaba Imana. Societe civile ikaba yakomeje ivuga ngo
abaturage benshi bari mu burakari bukomeye cyane, barakariye izi nyeshyamba z'uyu mutwe. turaza kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru. Ni mu gihe Brigadier General yaje kuba agenda apfa aguye mu mirwano. Uyu yaguye hehe? Ese ni imirwano yahuzaga iki? Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye yagezweho tugufitiye, dore ko ari menshi kano kanya. turaza kuba kandi nyaboneka duhita tunyarukira mu yandi makuru ari hagenda avugwa. Icyo ngusaba, reba hano handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Ibintu nibyoroshye, ibintu bimeze nabi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bitero bimaze iminsi bigenda biba hano mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, za Karehe ndetse no mu misozi y'Umurenge, hakunze kuba hagenda humvikanwa cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ugenda utangaza yuko uri kugabwaho ibitero byinshi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije na koalisiyo iri kuba igenda ifasha iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bagendaga babicisha muri za propaganda zabo n'ibinyamakuru bishyigikiye uyu mutwe, ariko magingo aya ngaya ukuri kwamaze kuba kugenda kujya hanze, nyuma yuko babaretse bakaza kuba bagenda badeployinga abasirikare ubu mu bice bya hano mu Bidegu, bikaba bikomeje kuba bigenda biberamo imirwano ikomeye cyane, yaje kuba igenda isiga abatari bakeya bagenda bitaba Imana. Amakuru atugera havuga ko hano mu Bidegu hari batayo y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda barasa abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo z'abarundi, yimukira hano muri Rwitsa-Nkori. Mwana muri Rwitsa-Nkuku ni kamwe mu duce dumazemo iminsi tuberamo imirwano, aho bivuga ko imodoka zigera kuri 2 z'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zirwana. Rabona hari uburyo aba barwanyi bari gukoresha imodoka z'amarandi cruiser ariko zishinzeho imbunda za 12 hejuru, bagenda barashisha abandi bicaye ku ruhande. Amakuru atugeraho akavuga ko izo modoka zose zaze kuba zigenda zigwa muri ambush yari yatezwe n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, biza kurangira abarwanyi bose b'inyeshyamba za M23 bari muri iyi modoka bose baje guhita bitaba Imana baguye muri icyo gitero nako gacu bari batezwe n'izi ngabo z'abarundi. Andi makuru akaba avuga ko izi ngabo z'abarundi ziheruka kugenda zitangazwa ko zageze hano mu misozi y'Umurenge zivuye kuri training, harimo abasirikare ngo bafite imyitozo ihagije aribo bari gukora akazi hano muri za Karehe. Amakuru akaba avuga ko aba basirikare bageraga ku 4,000 hagati ya 4 na 6 ubwo bagendaga binjira hano mu bice byo mu misozi y'Umurenge. Bamwe bahise bakora withdraw bayikoreshejwe n'amamodoka ya FARDC, baza guhita bajya kwetelefona hano muri Karehe. Nkwibutse ko iyi ni Karehe yari iriho igenda itera imbere cyane ko barwanyi b'inyeshyamba za M23 kuko bariho bongera ibitero ndetse n'ubushobozi cyane hano muri Karehe, kubera ko hano hamaze iminsi hagenda habera imirwano, kuko uyu ni umunsi ugera ku munsi wa 5 hano muri Karehe. Mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Karehe hakomeza kuba hagenda haba imirwano, ndetse hakaba hari na bimwe mu bice byagiye bijya hanze byagiye bifatwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 cyane hano muri Karehe. Magingo aya ngaya rero aba basirikare akaba aribo baje kuba bagenda bakora operasiyo ikomeye cyane hano muri Rwitsa-Nkuku, cyane aho uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zaje kuba zigenda zitakariza abasirikare batari bakeya muri aka gace. Muhandi habereye rero indi imirwano ikaze ni hano muri Rugezi. Muri Rugezi
nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba za M23 ukubitiye hano muri Bidego ukajya muri Rwitsangugu, bahise bajya hano muri Rugezi ndetse na Ndongo. Ahangaha hose bakaba bahaciye bagenda kubera ko bari babacaginze ngo bari kubarasaho cyane bikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Utu duce twaha muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira hakomeje kuba hagenda habera ama operation agiye atandukanye, kandi ama operation ari gusiga abarwanyi benshi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bahasize ubuzima, aho ibi bikomeje kuba bigenda bituma abantu benshi bakomeza kuba bagenda bibaza kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi uri kujya mu biganiro. Ariko nanone abantu bakaza kuba babibaza, se uyu mutwe kuri kugaragaza gutsindwa ntibyaba bifitanye isano n'amakimbirane ari muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23? Kuko nugera hano bakomeje kugenda bagwa muri za Karehe no muri za Uvira, cyane cyane hano muri za mu kibaya cya Ruzizi, abasirikare bane b'umutwe w'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bafatwa mpiri, ariko n'abandi bagera kuri 6 bari baje kuba bagenda bitaba Imana hano muri utu duce. Cyane cyane aba bakaba bari bafashwe n'abasirikare bayobowe na generale Ngoma Nzito wo ku ruhande rwa Wazalendo, cyane cyane muri ibi bice bya Uvira, dore ko uyu ari umwe mu basirikare bafitemo n'inshingano zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bituma abantu benshi bakomeza kuba bagenda abibaza ndetse banibaza amaherezo y'uyu mutekano muke ukomeje hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bije nyuma ayuko hano muri uyu mutwe hari kuba impinduka nyinshi cyane. Ngira ngo hano mu mujyi wa Goma ho impinduka zarabaye, turaza kuba tugenda tunazigarukaho n'impamvu izimpinduka zagiye ziba. Ubona ko ibintu ntago bimeze neza muri uyu mutwe wa M23. Ngaho nawe ukutumvikana kwa General Sultani Makenga ndetse na General Boduwe, nubwo ibinyamakuru biba twagiye tubivuga abantu benshi ntibabyumva, ariko ukuri kuratinda ariko kazajya hanze. Hakaza no kuba abagore baba bagabo batumvikana, ndetse hakaza n'amakuru avuga ko Joseph Kabila yaba agiye gusimbura Corneille Nangaa. Ntandi urivugira ubusa ku musozi, reka tubitega amaso, byanze bikunze ibi bizagenda biza. Ni mu gihe kandi mvuye ahangaha reka mpite nerekeza hano muri Masisi. Muri Masisi naho urugamba rukomeje kuba rugenda ruba imberenge, imibundano cyane cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za M23. Umuhanda wa Mushaki Masisi haje kuba hagenda habera ibitendo bikomeye cyane, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 umaze iminsi ugenda udeployinga abarwanyi benshi cyane. Ngira ngo akare nibwo twari twaje kuba tugenda tugaruka yuko ku munsi w'ejo hano hari haje kuba hagenda hagera amakamyo y'abarwanyi b'abasirikare. Muri iki gitondo rero nabwo hakaba hageze abarwanyi b'abasirikare, ariko bahuye n'uruva gusenya, kuko baguye mu gacuka abarwanyi babo Wazalendo hano muri Mushaki bari kumwe n'abasirikare ba FDNB, baza kubarasaho ndetse bakaba babatwikiye imodoka zigera kuri 4. Nyaboneka ari ubwo natangiye mvuga ngo imirambo ni myinshi n'abakomeretse hano muri Mushaki, nk'uko amakuru akomeza kubagenda abitangaza. Nibura izi modoka zose uko ari 4 zose zikaba zahiye zirakongoka. Ntago imibare y'abasirikare baguye muri aka gace yari yabasha kuba igenda itangazwa, ariko imboni yacu ikabitangaza yuko hano byanze bikunze haguye abarwanyi batari bakeya, bitewe n'ibyaje kuba bigenda bibera muri aka gace, cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko nyaboneka ibintu bimeze nabi muri aka gace hano muri Mushaki. Nubwo abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bageragezaga kuba bagenda biyongera muri aka gace kugira ngo barebe yuko
babasha kuba bagenda bafata utu duce twose bakadukura mu maboko y'igisirikare cya leta, ariko bikaba byakomeje kuba bigenda byanga cyane. Mvuye hano muri Mushaki, hano muri Nyabyondo naho, Nyabyondo imaze kuba igenda iba Nyabyondo, ni iminsi imaze kuba igenda yicuma ari myinshi hano muri Nyabyondo na hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Mu nkengero z'umujyi wa Bukavu naho hakaba hari kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane, ibitero byatumye abatari bakeya baza ko bagenda bitaba Imana baguye mu mirwano y'abarwanyi b'abawazalendo mu buryo bwo kwisubiza umujyi wa Bukavu, dore ko abawazalendo bagiye batangaza yuko bazakora ibishoboka byose bakisubiza uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru atugeraho akaba yemeza yuko hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu nibura abarwanyi b'abawazalendo baje kuba bagenda bahitana abarwanyi bagera ku 10 b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero byabaye kuva ku munsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo hakaba hakomeje kumvikana ibisasu biremereye cyane kandi byaturikiraga mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, dore ko abaturage batuye hano i Bukavu twabashije kuvugana nabo bakaba batangaza ko nabo bagize impungenge zikomeye cyane, bagira ngo umujyi wa Bukavu wongeye kwatakwa cyane. Ariko ni ibitero shuma by'abawazalendo bagendaga batera hano mu mujyi wa Bukavu nyine, nubwo byaje ko bigenda bihitana abaturage bakagira ubwoba, ariko bikanagenda binahitana n'aba barwanyi bagera ku 10 b'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 ziri kurwana hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mvuye ahangaha uyu mutwe ukaba ukomeje kuba ugenda ushinjwa ibirego bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo mu karere ka Bwito, itsinda rya Tongo, abatangabuhamya nk'uko bakomeje kuba bagenda babivuga, bakaba bavuga ko inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 zaje kuba zigenda zikora urugomo rukomeye cyane, urugomo zaje kugenda zikorera umuturage w'umudamu witwa Madamu Roza wari uri mu murima we n'abana biwe, ngo bari kugenda bikorera akazi nyine ka buri munsi kajyanye n'umuhinzi nyine, baza kuba bagenda bamuhohotera baramurasa, ngo bakaba baramurasanye n'abana biwe, aba bana be bakaba barishwe kandi we ngo akaba arembye. Abaturage b'abasivile ngo baracyafite ubwoba bukomeye cyane ndetse n'impungenge z'umutekano wabo kubera urugomo rukomeje kugenda ruvugwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zibasha kuba zigiye ziherereyemo. Ibi bikakomeza kuba bigenda bituma rero abaturage ngo batizeye umutekano wabo bitewe n'ibiri kuba bigenda bibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iyi mirwano ikomeza kuba igenda iba ndetse n'ibi bitero. Abaturage benshi bakaba bavuga ko nyaboneka bari gusaba ko leta yagira ikikora, ibi bitero bikaba byagenda bigabanuka ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikagira ikikora. Mw'ijoro ryo ku uyu wa gatatu itariki ya 8 Mata rishyira ku uyu wa 4 itariki ya 9 Mata, ibitero byibasiye ibigo bya gisirikare muri Benishaki, Paruku ndetse na Manguno mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria, ahabera indiri y'itangazwa ry'abajihadiste kuva mu myaka irenga 17 ishize. Nk'uko amakuru yatangajwe na AFP avuga ko mu gitero cyagabwe kuri Benikiste muri Rwabwa cyaje kuba kigenda kihitana abantu hano muri leta ya Broma. Umuyobozi mukuru w'ingabo zihuriweho mu mujyi akaba yishwe n'iki gitero.
amakuru menshi agera kuri RFI akaba avuga yemeza urupfu rwa Major Brigadier Brigade OG Brahim uri mu kigero ya kizabukuru cyane cyane waje kuba agenda agabwaho ibitero akaza kuba agenda ahitanwa nabyo. Ubu ni ubwicanyi bwa kabiri bukorewe umusirikare mukuru muri Nigeria mu mezi make ashize. Mu minsi ni umusirikare w'ipeti rya Brigadier General wishwe mu gitero cy'iterabwoba muri Nigeria mu gihe kitarenze amezi 3. Mu Gushyingo 2025 Brigadier General Musa aba yaratakaje ubuzima bwe mu gitero cyari kiyobowe na leta ya Kisilamu muri Afurika y'Uburengerazuba ISWAP ahitwa Dumba muri leta ya Burma. N'ubundi haje kuba hagenda hakomeza nuko munsi w'ejo habera ibi bitero bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi muri Sudani drone yahitanye abarenga 40 mu bukwe. Ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu ushize abantu barenga 40 barimo n'abagize umutwe wa Rapid Support RSF biciwe mu gitero cy'indege itagira umupiloti mu bukwe bwaberaga Kutuma mu majyaruguru ya Darfur. Katuma igenzurwa na RCF kuva mu mezi ya mbere y'intambara yatangiye muri Mata 2023. Uyu mujyi wagiye ugabwaho ibitero by'indege zitagira abapiloti bikekwa ko byagabaga n'ingabo za Sudani yibasira ibirindiro bya RSF, ibitaro byaho ndetse n'isoko rikuru. Amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Sudani Tribune avuga ko byibuza abantu 40 bapfuye, abandi barenga 100 barakomereka igihe drone yarasaga ahaberaga umuhango w'ubukwe mu gace ka Al-Salam. Iki ni igitero cyasenye amazu menshi gituma imiryango myinshi ihunga nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa. Umuvugizi w'ibiro rya TCC umutwe wa polisi ufatanya na RCF mu itangazo ye yatangaje ku gitero cy'indege zitagira abapiloti n'ingabo za Sudani cyahitanye abantu 56 barimo abana 17, abandi 107 barakomereka kandi bikomeye cyane nk'uko amakuru yakomeje kuba agenda ajya hanze abivuga.